Hello everyone, welcome back to my channel. Nasi video se main share to se akoina yum da boy na to gym da boy ra workout to matam akoi mid area adu akoi hakchang singa overall body da ja improvement oin da workout mo share to jagani nam so ni minasi so let's begin the workout. And share to the exercise to playing workout so compound exercise ne adu overall body engage we adu koi playing se to matam da koi ki arm shoulder legs no engage we bina yam effective jam kana exercise 30 to 60 seconds manung da 3 set over taraga de hoi aksang si ki overall adu mainly hoi si core area si ga effective organi plus hoi ki back kana ko ko la chat pa na pham ma tan ko ba si mai posture da su correction la kani plus hoi ki back injury le mi da su yamna important hoi bo workout ni adu ma si workout su jum da bo re na tra gym da workout da bo re si workout si to bio su yam support pangani ko ma yang na abs toning ba adu hoi aksang si fat amasung hoi aksang si back amasung core da yam strong ani ta ga di plank sen wong bada 3 reps to maro ta 3 reps set aham to matam le 30 seconds se yam hard hoini adu tak tum to 1 minute ho asigi plank se to view adu akona pan ba mid area amasung back amasung posture da su correction su do fangani sumba easy amasung effective exercise se tum du share to jagani adu dam tam yam so dana ai videos like share and subscribe to adu ni thought to comment box share to biram. Thank you.